Name TV. Ajde. Aj, vi mi govorite šta govorim curama. Nećeš ti, tebe će mi cringe ufat neki. Neće, Buraz se retardira. Ajde, stavi sve da ti ne bi neka kurčina od 4 cm izašla, pa ne bi više nikad streamovao. Aj, gledajte, sad idemo na Ame TV, ljudi, nikad nisam bio na Ame TV. Šta se moram ulogirat, Buraz moj? Moraš da ih verifikuješ, Bog te, preko Facebooka. Ste, ne mogu vjerat. Gledaj se. Jel mu mi pričamo tvoje šta da kaže? Mi ako budemo pričali, ajde može, ajde. Joj, molim vas! Znači moraš biti ozbiljan, razumiješ? Buraz, bit ću mrtvo ozbiljan. Ajde, ali nemoj da bi se smio, znači. Molimo sve starije osobe od 19+ da se jave na Omegle. Koliko je ružanki iz ovog Google, gledaj ga, molim te. Je stavio scenu. Skini taj fake sat, molim te se ruke, nemoj da flexuješ ovdje. Molim te, stavi ta 3 mobitela iPhone 12 što imaš, stavi da se vide u kadar. Molim te, i ključ od Mercedesa, tako, stavi, još jedan stavi, molim te i taj drugi. Jel imaš neki Calvin Klein, nešto ovako, pošto ne znaju ni za tu marku? Ne, imaš i kakve pare, molim te stavi kakve pare, molim te znači. Dobra, ajde, bilčina mrtva, pa idemo ozbiljno. Šta je ozbiljno, neće valjda cur naći Omegle, si bolestan? Pa hoću, Buraz. Bože, sačuvaj, gasi laj, nemoj se sramoti. Frer, ide cur na Omegle, na. Haj kreni, stavi samo scenu. Nemoj to, i rekao sam ti, nemoj to, nije smiješno. Znači, nije smiješno, razumiješ, nije smiješno, ja ću bez nje jebat, nećeš ti najebat, razumiješ? Ja ne hotam tvoje poraz to u sliku. Sad si najbolj, sad ćaram da ti se popne na glavu i sad da njegovu sliku. Nije fazon, razumiješ? Lik mene jebe umozak, razumiješ? Sad će doći Aron i mene napisat nešto. Ja, znači, ne mogu, znači, budi ozbiljan, molim te ozbilji se, rugati, znači, nije zajebancija, skloni sliku i stavi drugu, znači, razumiješ? Ja kad imam u sliku, ja znam da ću ja najebat, niješ ti da jebat, tebi tu sliku. A šta, hoćeš tvoju sliku nastaviti? Što mi nastaviti? ovako mutna kamera? Kako je bilo ovo dobro dete dok nije počelo da streama na trovu? Dok nije video Gamdom. Ali mikrofon, jel mogu staviti kameru? Molim te, skloni sliku. Ćao. Pa jesmo rekli da mi govorimo, nemoj basno, ba Ne, idi tamo. on neka krene, a mi ćemo onda... Šta je ovo mrtve kidare sve? Pa Šta je si kidare, mislio, a? šta je cur Drkate odmah kare dobio? ovdje, a? Drkate si kurčine ovdje, a? Na Omeglevu, a? Samo malo da... Facecam for... ovdje i stavit ćemo na... trojku. Neće vratit. Mora namestiš samo keybinds. A što je ovako loša kamera ovdje? Zato što ne radi ti ono zamučivanje. Nije nego si tu prirodno ružan, nemaš tu Photoshopa ko vamo što si ti uradio. Vidi koliki ti je nos, Bog te stvorio na kameri. Vidi čelo koliko je. Aj da, djepte. Gledaj Brčića. Vidio Fred od onih stranih streamera kako Brčiće furaju. Da. Da izgleda starije, malo ozbiljnije. U stvari kid u duši. Šta je ovo svi drkaju ovdje, a? Šta ti Šta tu je, sve? drkaš? Jel to onaj mini tastatura, jel? Da. Hojde, Buro. Šta je ovo, Buraz, nijedna žena mi nije izašla, ne mogu da vjerujem. Izaći, polako, brate, idi sad Germany. Ljudi sami kidare izlaze, o. Polako. Mati drag. Grozno, Bog te mazove.
O. Vidi ovo, buraz, sam frajeri. O. Da ja nisam stavio buraz, možda da tražim muškarce. Moguće. Buraz, Ti stavio da what the si fuck žensko, is druže this, moj, man? pa zato. Ti stavio dolje da si female, trebaš male bolan. Buraz, stišćem next još 2 sekunde i završavam s ovim. Evo ga, a muškarac. Oj, čovjek, Buraz, Tudla. nije dobro. Polako, brate. lako, de Germany stavi, Kad molim. ti skipovo one dve, zato što bi te ekspozole, brate, da ste pisali na Snapchatu. Kune vam se O. ljudi, nemam šta skloniti sliku, Oj, bez majice lik. sve muškarci, buraz, moj. Kako si ti ribu skipovo, čovječ. Daj, A se. što imaš tremu? A što imaš tremu, reci mi? Daj ljudi, jede Oj, govna. vidio šta radi lik. Ja ne mogu da verujem. Kao nema riba, on ima tremu, brate. De ide Hungari tamo. Ne bre, Hungari, brate. Budi samo... Svitzerland. Nemaš bas na Buraz, drže. ne može se vidjeti mikrofon, ono, pa znači da sam streamer neki. Neće ti nikad znat da Ne, kažeš. malo- Buraz, u pozadini Silver Play button, ono, Red Bull frižider, kao ono, Pa kada ne znaju šta je mikrofon, Red Bull, Bog te stvorio. Da. Taj je Silver Play button, ona misli da ti s TikToka nešto. Ko nam misli medalje druže u karateu i tako nešto. Bravo. Skakanju, da. Ćao! Rekli smo valjda da mi pričamo, brate. Pitaj, prati TikTok. Sirijala! Pitaj, prati TikTok. Jel gledaš TikTok? Jel te to skipovalo? Sad, pa dok skipuje, pa Ti si neki black guy. Evo Biggie, What's evo up, Biggie, man? evo Okay, yo, Biggie! what's up? What's up, bro? Gledaj Biggie-a! What's up? Okay, I have something to tell you. Are you listening? Yes, brother. I can hear you. Your mic is not working. It's working, my brother. Your mic is not working. Your mic. Yes, it's working. Can you hear me I now? can hear him. Now? Okay, yeah. Okay, yeah. Nije ti radio mikrofon. Okay, I want you to repeat these 2 words for me. Uh. Can you do this for me? Yes. Nick Neck? her. Neck her. Neck her, bro. What the fuck, Nice. man? Can you do? Okay. Would you like to invite me to Bahamas? Anytime you want, my nigga. Anytime. You feel me? It's Yeah. a tourist place. It's a tourist place, so you can come here anytime. Yeah, we can live together, bro. What? Pita ga jel gej, pita ga jel We pede. can live together. Piti ga šta radi I u don't Bahamama. understand what you mean we can live together. We can live together. We can sleep in the same bed. Yes. See ya, bro. Skip. Wait. Well, see that though, niggas like mine. Oh. O, evo čuga! Dosta ne mogu ovo gledat, buraz, znači sami Ajde, frari brate, iskaču. idemo, molim te. Mrša. brate, A naći ćemo njih. Ma daj, aj, bježi od mene. Ja, noga, brate. Jel mogu ići? Aj. Reci mi, brate, jel si vidio šta se danas nosi? Šta se nosi? Nosi se u kurac. Jesi lik sjebo. Dobra fora, buraz, ono, usro sam Ne se smijte od se fore. ljudi, smijte se u čatu da ne propadne. Aj smijte se malo. Aj, smijte se malo. Čujte druge tvoje fore. S, hvala na donaciji, thank you, brother. Večer, sjevala mi se aplikacija banki, nema više će biti sutra, Elen, pogledaj, idem na Instagram, zadnja poruka je nešto sam ti bitno poslao, pa baci oko i odgovori. Možda to znaš, možda ne, kako je bilo na plivanju, jesi li lovio ribu? What the fuck, bro?